Nyuma ya arimi ba mirago itikaniria na mugambo jumwe ati guti wao gatwa mirago ntuku mugwanja na ndi murungamiri wa ngwataniro ya Nyamita Miriti Ngozi augite kuri boba arimi kuma Ntonyere bagwita giuta tena witikaniria bobo hakari-ini bameneretie bunene atongeria bagisiasa mono abunge bakiuga ni bakiri onde mathina kathumba jonekete kurumira kimera kia mira. Dennis Mugendi na Nteto Ejinkuruki. Mpibembe ri vaitumu na John 4 na ndani kile andu abaiche thinera imiraene na batwira bate kumya thinera kuria mira MP beto wanzi bakumya manto ya kuria mira lakini baromera baratwira ibo no ndo mujamane watu yari mari thatu ko mujamane yola to ayo thithe kenda beya ututetheria no ndibo twatarire twabekera sauti cietu beto twarira cia yara ya twithinetie ko tha ibo nde kaba tuthekela ko ka tukuromba twebera kinyabo miaka etano etekuraya yobenga itene bende kana bare no ndote mwembe walayo weretwe Ngozi na temuguta nyumo indi ni murungamiri kiama kia mira Nyamita nawe athuri ni kiria gutariria ati tiga ubo bari arimi na biashara ba mira kunywa muma kinene kia mairi tatu na gwitikanirio twe agatumira ntuku mugwanja kuri nabo barauniretwa riu na kumetua untu nande akwira bangi baria batigi bati kumetua kinyabo ibambanirie nayo tari twaria kangwenda kwira arimi na biashara no ntubwa kuromogora mirero metwe antu baingi oro baretire na baraniria bamwe araniritia sumari na rwari ruo karaka rutabwire na rutero rumwe rutero kuma Ntonyere iro karaka rutero karaka support yo to mira no ndwari bakone batwite mira na report une yete kone ndwari batwite mira ya kawaida ko to tetegeria mirero majoro tero rumwe rutero ngiro duardo to mira turua no ndo bari banjiri tu mira Ntonyere wari ne batwite mira mingi wanjero uyo kinya bantu bathiru banjiri kwitha batwite mira wetha muntu me akwitha arometwe utwa mira mwangari atwakara nde twende twiringanete as group tumenyora mira kabangirwa kenda tona mira wetha kiacoka kuthima na kilo na kenda ria tukwa tukuromya mira kutweke muntu wende na kwitha airendi aya Mr. Ngozi kiuria kira kingo ndigukuria ouga arimi bathiru nyawe batigotua mira no toba Ntonyere baratwire na bakongi botua ara kwima itatu ikwarumanirwe kwero uria gatumira mbere ntuku mugwanja na rumi na ndiri bau bamutu ati barumi kana na bathiru bakarumu bakanete gwakara mantu akirumi antu batwite bonde kagiacoka kithwanwe gite kiorwe na kinya muntu obangire mantu aita kurumana ntebete kiantu bondi babangite kana bawatanirite ngwatanwe kirumi na ituwete renge muntu aeta karande athwania eta banga mantu aya kurumana ukirumi kira kia antu inge na itu kirumi kiwe karero enderenge antu bacoke mairi twara bathirie kirumi kiu no antu kinyore ndi kuri antu batwite mira na no ana beto na no bari mucemane no yo nyumara ya mairi thatu ru ni rwaria rwa mutongeria wa kiama kia mira Nyamita tawe Ngozi kuri na karibangi nyabo benda iguta maoni jao batwathianete bakwenda ikuga mantu yegie kimera giki kiao kia mira kiria kirumiriritwe ni thina inyingi kwambiri witawatea mbito muithu na biatuma mbaria ntuko na rua kankwaria no ntuba mucemanio yo ari ku ntuko Jumamosi mucemanio yo Jumamosi iyo ari yo moya endu yo tai na moroto yo moya antu ba mana endu ba mana na itumi no wagutho ku mantu yenda kwa rua windona na bwakwa nkaria mutongoria mantu ya bui kwandika memorandum ikweleza mantu ya kwendekana na grievances ikaandikwa antu basalo bakai bakaendia ofisi-ini ira relevant offices bakaendia kithe kwa CS Lentore bakaendia kithe ni kwa ngavana bakaendia kithe ni kopenge mbunge bakaendia petition yenge kinya seneti bakeleza thina ire kimira na kateru ire kuo ende kuroma mutemanio ne kurumanga CS Lentore bwa akamutongoria wetu murungu atutethete tutona wasiri renge bwa mwaka mutolo untobu ni bothoku sana na ntobu baicokere woni ni biche muntu wetu ambalamu wa uturire kuruma ntoba murungu endu anto abaruma abatharima Lentore uria wore na watharima ni anto bara batakurumire no nto batai na mandate na batai na power na batai no wezo bo kuruma igwa uroki kabisa
baba yote embere ondere ariara ni a selected few Warichandi manto yo mseu akwaria ika ukaraga kufuza nonto ara ikware na mwembe wonde ote mwembe otare antwara na kuwa ni anto bando bareo are kuwe na no mwembe na bati kuya a control anto bra babati kubwethia. Secondly musema ni yora yua mira lentori mwembe MP eto mwembe ora wina na Somalia imwembe ora tarerwe ari ambassador ni mwembe ko anto bara bonde bakarinde ara bariba ote muntu ote kumyathinere kuria mwembe na kumyathinere ikimira ende kinya baba kuya kwa alafu kuya ukoso abangi bandae buka ukoso mwingi na kinya kirumi gya kyarumanerwa no mwe na kirumi itucokeria president yetu katho no tunatwere CS lakini aratwira akaita kuondoa ayo twa CS yaita kuondoa katero barabara Nairobi nikenda murimi ona omira ona afueni lakini ya kusangasa twekunenkerwa CS lenturi ka katero bongelekere takabanire nibo nontu mira ya etiembesha nontu kitha katero ni bondolerwe Nairobi tukithwa kwi mwanya tuona kuma twekwa CS lenturi na tosoga twaewa ambassador wa Somalia kawe Kiringo. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru.